E whiti atu ana kia koutou, ka tai atu ana mai, te whakanui o tātou na mai. Koera te whakanui o te mōne, te whakanui i ka tātou na mai. E whiti au ka koutou a pakeke. Aku whanauna, aku mokokuna, aku i rāmotu, koutou katoa, wharawi ki raro te tuanui o tō tātou hei mane, ke nā koutou, ke nā koutou, ke nā koutou. Good everybody. Big, huge mahiti going out to everybody who has shown face to support our kids. The big deal or the big showcase tonight is all about our kids. The pieces are from our babies right down to year 3 all the way up to year 11. And you would have heard by Charlotte talking about Hene Onaku, our wānanga with Nadia